Kari ni digital. Ukitaka driving license unaenda kwa computer. Ukitaka good conduct unaenda kwa computer. Application of jobs computer. Kuna kazi, kuna vijana wanafanya online writing computer. Kwa hivyo pesa ikikuwa released, we've allocate, tumeweka 10 million ya kutengeneza ICT hub. Kwina issue no ya ukorwo andu anake ni maranyua muno tucoitu turamathukia na drugs na kira tureka ithu turamariria muno, turathondeka nginya seminar nigetha tuhakikishe ati ni turamonia uru na wa kunywa nyamu icio na tukamacoke hau tumaregistrithie grupu aria mekuhota guthie polytechnic mathie na tucoke tumahe advice iri yagirire. Kwa ni turaungana muno na thirikari nene gutwika ni turenda kuhakikisha ati fobeno haramu thiini wa macagi-ini maitu ni twikite ya guthira na ni tunyitanire na security team hamwe na chiefs kishate fobe ici haramu tondu ni maramenya kuma kuria irarugirwo na kuria irenderio ni turathiko na tukahota. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni atariirie kwaga kuiganira gwake na ene kambuni cia andu kiumbe aria mararegana na riendekithia riake ria kurenga andu mishara niguo kungania kigina gia gwaka nyumba cia raithi. President augite ni undu wa kurigithia athondeki ya indo makiregana na riendekithia riri riria augite ni riguteithiriria hari gutura mieke ya mawira na gukuria utonga wa bururi. Kwaragia hindi ya mucemanio na ene kambuni cia andu kiumbe mukawa-ini umwe guku kaunti-ini ya Nairobi. Ordered the machinery and we are going on. Now, this is now 2023. In the time scale of Singapore, we are 60 years late. I don't know whether we need to be 61 years late. Surely. I think let's just agree. It is now or never. Let us just do this thing and let us get ourselves moving. It is a little tightening of the belt here and there. We have had a conversation, for example, about housing. You know, housing is not a new program. We started this housing agenda in 2018. And unfortunately, we didn't get the results we were looking for, because we were unable to make some difficult decisions, which we intend to make this time round. And I hope that we can do this together with the private sector. That's why this meeting is very important. This meeting is important because we have the Kenya Association of Manufacturers. We have KEPSA in our midst. We have Kenya National Chamber of Commerce in our meeting. These three organizations have already opposed my plan on housing. And I'm asking myself, good people, yeah? The interventions we are making is so that we can promote manufacturing. How can the Kenya Association of Manufacturers be opposing manufacturing? It doesn't make sense to me, good people. Yeah? So that's why we need to have a candid conversation, because there is nothing new we are discussing. Nothing new. Everything we are discussing today, we have been discussing for the last 15, 20 years. The thing we have not been able to do is to make the decisions to move. Tugithina mbere muiyuro wa ndia gitaro-ini kia Rift Valley giacungiriirie thama ya andu 400,000 kuma micii-ini yao. Miaka 3 thutha ucio makiri ma andu no maranyaririka hema-ini na angi ndia-ini cia nyamu kuria makoretwo magitharikirwo ni nyamu mahinda kwa mahinda. Mwandiki witu Gitau wa Wanjiku ni acerete iria-ini ria Bogoria na kuhariria riboti ya ethari a ucenjia wa riera. Niguo gwatarie mwaka-ini wa 2020 thutha wa ndia citiganite gitaro-ini kia Rift Valley kuiyura na gutherera cikaro-ini cia andu. Muiyuro uyu ugikuruhania na ucenjia wa riera, tiri kuingira iria-ini na guthingitha gwa thani rungu rwa ndia. Niguo gwithirania maundu uria matarie miaka 3 mihituku tugekinya iria-ini ria Bogoria kaunti-ini ya Baringo, kuria thukangia wa muiyuro wa mai nducenjetie na migunda iri utheri. Like Baringo was the most affected and it had increased by around 80%. So probably
has reduced to about 50% somewhere. Hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩ makĩria ma bamĩrĩ 150 nĩ cietharire mũiyũro na gwetha cikaro, atumia na ciana makĩnyarirĩka makĩria, rĩu amwe makĩamba hema rũriĩ-inĩ rwa Bogoria. Watu wa Kenback juzi walileta mnyama ambaye ni visi nyeupe, akakuja weka hapa, ameleta mara chatu hapa hivi. Sisi tukiangalia tu kwa macho hatuna uwezo yetu tu ni kuangalia na macho na kusema Mungu nisaidie. Gĩcagi-inĩ gĩa Kapasungu tũgacemania na Beatrice Kurgat, nyina wa ciana kenda, arĩ mĩhang'o-inĩ ya oro mũthenya, rĩu agĩkarania na nyamũ cia gĩthaka rũriĩ-inĩ rwa Bogoria. Sasa tunakaa hapa tukiwa kuna wanyama ya pori kama vile hyena, kuna snakes zimejaa hapa, mara hata inauma mtu tunapeleka hospitalini, unakarimu pesa huko, wengine wanakufa kwa ajili ya hiyo, lakini tunavumilia tu juu hatuna mashamba zingine. Mũtũrĩre wake wacokire kũritũha makĩria thutha wa mũirĩtu wake wa mĩaka 15 kũgĩa mahatha na kwambatĩria namba ya bamĩrĩ nginyagia andũ 15. Pesa hakuna, alafu mtoto tena akapata mimba, ndio akasaa mapacha vile unaona, ako na mapacha wawili, na tuko na changamoto hao watoto 9 kulisha ni ngumu sana. Unang'ang'ana na vile uchumi ya Kenya sasa vile iko ni kasi kubwa sana. Ukienda kuangalia unga imepanda, sukari imepanda, na niko na wajukuu yangu wawili wanataka maziwa, wanataka nini, ni kasi ngumu sana. Matĩna manini kuma gwa Kurgat tũgacemania na Solomon Chepsoi ũrĩa ĩka 15 ciameririo nĩ maĩ, rĩu agĩta rũriĩ rwa Bogoria mũciĩ na guoya wa bamĩrĩ yake ya andũ kenda gũtharĩkĩrwo ĩkĩritũhia mũtũrĩre makĩria. Mimi nilikuwa nalima hapo na mimi nachenga kila kitu, hata watoto wangu walikuwa nakula hapo. Sasa hivi watoto hayuko, wengine wameanza kutembea singine. Ile niko naye sasa iko sekondari ni watoto wawili, wengine wameenda. Sasa ni kijana alikuwa kwa sekondari, sasa hakuna, sina pesa kunisomesha. Bari nilikuwa na ng'ombe zaidi ya 15 na mbuzi karibu 30, na yote imeteremka sababu tunauza ingine inakufa. Sasa hatuna chochote sasa hivi. Tũkĩrĩkania nake mũtumia wake Caroline Chongole agĩkinya mũciĩ kuma imathĩro rĩa maĩ, kuona ona marigicĩirio nĩ iria maĩ maya ti matheru ma kũhũthĩra. Unajua ukiwa na uzito wa maji na unateremka kwa milima hivi, ukutane na nyoka unaweza anguka, uteleze, ufunjike. So shida sana ni nyoka. Kama watoto wakikunywa maji napata mifupa yao inabadilika, haisimami vizuri, inabo kama ya mtu mwenye ako na rickets. Sasa na pia meno imekuwa changamoto kwa watoto, unapata meno yao inakuwa inatangu kuwa nyekundu. Matarĩirie gũkũ rũriĩ-inĩ matingĩrĩma, gwaka nyũmba ona kana gũthika andũ wao. Wakati unapeleka mochari huko unaachia huko, alafu mochari akisileka huko anaenda katakata. Sisi tunasahau tu namna hiyo. Hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩ tũgacemania na Judy Kiprotich agĩthambia nguo gĩthima-inĩ gĩkĩ, na agatũtarĩria atumia nĩo matigĩirwo mũrigo wa bamĩrĩ gũkũ athuri makĩũrĩra njohi-inĩ. Walevi wameenda kukunywa pombe, wanaenda huko, wanaenda kunuliwa na marafiki zao, wanaburudika, wakumbuke familia, watoto huko wanakula nini. Kiprotich nĩ mũmemba wa gĩkundi kĩa atumia kĩrĩa kĩonagwo ũboco wao wa oro mũthenya nĩ kwendia indo cia agendi rũriĩ-inĩ rwa Bogoria. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩo Belinda Chepsoi akiuga mwaka wa 2020 warĩ mũritũ makĩria kũrĩ biacara ciao. Kundi imesambaratika, ingawaje tuliamua kuenda kwa ukulima, tukaenda mambo ya pasture kama kikundi, sababu tulienda training nyingine, tulifunzwa na County Government of Baringo, wakatufunza tukaona nyasi iko na pesa, ndio tukaenda kupanda nyasi kwa mashamba. Sasa hiyo ndio income ya kikundi. Nĩ mathĩna maya ciĩko cia ciana kuohanda nĩ ciongererekete na gĩkĩro kĩnene. Nyumbani hakuna lolote juu mashamba ilibebwa na maji, pa kuishi si yetu. Sasa wasichana wakifikia umri wa 13 years, unaona ako kwa adolescent stage, vijana wanachukua chance, wanadanganya wasichana, wanapata mimba. Sasa wasichana wanaathirika, wanakuwa wazazi kwa ile umri haijakuwa. Tiga gũtharara kwa mĩciĩ thukuru mwena ũyũ citiatigirwo na thutha. James Lusute mwarimũ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Loboi akiuga namba ya arutwo nĩ nene makĩria thutha wa thukuru 6 kũhumbĩrwo nĩ maĩ. We were forced to take them, let's say, under the tree
And then you attend the first lesson and then also you go to the second lesson. Kuona ti wihia wao utumite manyaririke, ihoya ria etharia ni kuri thirikari kumeciria na kumahe uikaro. Ngiribotera Kameme TV, Gitau wa Wanjiku. Hiyo ni ripoti ya mwanya kuma kuri mwandiki witũ Gitau wa Wanjiku ĩgiĩ etharia ũcenjia wa rĩera gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley na arĩa makĩrĩ hakuhĩ na iria rĩa Bogoria. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ yũrĩtio gũthingata werũ rĩendekithia rĩa kuongerera magoti ma maguta kuma gĩcunjĩ kĩa 8% nginyanagia gĩcunjĩ kĩa 16% ta ũrĩa mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na 2024 wendekithĩtie. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya ndege ya Jambo Jet, Karanja Ndegwa, ũrĩa ugĩte atĩ angĩkorwo watho ũyũ ũkũhĩtũka na mendekithia macio mĩhang'o ya ũkui wa ndege nĩ kũgĩa na goro na ũguo kũritũhia ona mĩgendere na wonjoria ũrĩa ũkuruhanagio na ũkui wa ndege. Tũthikĩrĩrie arĩa megũgĩthia na mbere thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ kana gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Vetro yabatio kuma 8% nginya 16%. Ukona riu cost ya Jambo Jet ni kuongerereka. Na riu ona cost yongerereka, bei ĩrĩa ya thĩ umuthi ni 3,600. Ni ukona riu bei ĩyo ni kuma hau igire ciringi 7,000. Wona igira ciringi 7,000 nginya andũ arĩa mara afford 7,000 ni mekunyihanyiha. Kuona na manyihanyiha wakora nginya tax ĩrĩa tuheaga tutwaragira thirikari tondu o mundu no nginya ũrĩhe ciringi 600 icio tu no nginya Nairobi he ngiri icio 6,500 nĩ hakorwo na ciringi 600 ma thirikari. Koguo ũrĩa mũrathiĩ na mbere ũgakona andũ meka atĩ andũ mongerereka mũno mageka atĩa bei ya bata ciringi 7,000 gikorwo mũrakuaga andũ 1,000 ugakora andũ arĩa mũkũhota gũkua nĩ 800. Koguo kona na ciringi 600 mũranengera thirikari igaikũrũka. Koguo kona wabatia bei andũ makanyihanyiha. Koguo na rĩu at the end of the day the tax ĩrĩa ũratwara thirikari igakorwo ona nĩ kũnyiha makĩria. So ukona hakorwo no ũritũ no nikio ndĩraiga ona bei ya gũtuma mĩrigo ikongerereka. Wongerereka mũndũ ũcio nĩ egwĩka atĩa ukaenda kuongerera bei mwena ũrĩa ũngĩ. Koguo kona rĩu indo ciaku itiragũrĩka. Hau nĩho rĩu tũrahoya mũno harorwo tondũ wona wongerera tax vetro obviously everything goes up. Thank you. Tũgĩthiĩ na mbere, andũ 8 nĩ makuĩte na angĩ 6 gũtigwo makĩhonia nguraro njũru kumana na mũtino wa barabara ũrĩa ũhanĩkĩire itũũra-inĩ rĩa Ngewa Gĩthũngũri barabara-inĩ ya kuma Ruiru gũthiĩ Gĩthũngũri. Kũringana na mũnini wa kamanda sub-county-inĩ ya Gĩthũngũri George Koros, o andũ arĩa mareyoneire mũtino ũyũ ũrahanĩkire mathaa-inĩ ma thaa 1 cia hwaĩ-inĩ na ũracũngĩrĩirio thutha wa matatũ ĩmwe kũgũthana na ngari ya mũndũ kĩũmbe, gũkĩrĩkana ndereba wa ngari nini nĩ ũratwarithagia ngari ĩno na thibindi ya igũrũ. Yakorwo yahĩtũka haha rũgongo na twarana na mũtumia mũndũ ũcio nĩ atwara ngari ũyũ tũgĩkinya haha nĩguo tũrakora cia gũthanĩra tũrakora no koci nĩ ya ngari ĩno nini nĩyo yakora matatũ kĩambata yumĩte na Ruiru ndereba wangeria kũmweherera rĩu nake aremwo nĩ kuna kona mũkora. Tumekuta watu wakitolea watani, sisi tumewasaidia kutoa ndio sababu hata sasa hivi tunajaribu kutoa mmoja hapa ameshikwa mguu. Matatu ilikuwa inaelekea Githunguri, kutoka Ruiru inaelekea Githunguri. Sasa huyu apande ile ndio alikuwa ametoka Githunguri. Yameovertake hapa, amekuja hapa, sisi kama overtake maana kulikuwa na lori. Amekuja mbio sana mpaka ameimba pande ile. Sasa kurudi pande hii akaikuta matatu sasa. Matatu kashindwa na akajaribu kumhepa. Bila amemgonga kamgusha huko kwa mtalo. Watu wote wameokolewa kwa gari isipokuwa pengine hao wenye sasa wanajaribu kung'ang'aniwa kutolewa hapo. Of which hadi hao wenye wameokolewa pia tunawawishwa quick recovery na pia wapone. Poteza
watu 8 na wale tumeconfirm kwamba wamejeruhiwa ni Gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ni ekirite kirore watho wa kwehereria huri biashara mathire maka thoko-ini ya Kongowea. Sharif oho ni aruguritie waki wa barabara ya Matopeni iria ikoretwo ite kugereka kwa ihinda iraya. Waki wa barabara ino igitanywo kuhingura miaramano makiria ya aguri kuma gicigo-ini kia obunge kia Nyali kuona mwihoko wao munene ni thoko ino. Iguru wa uguo thoko ino ni ikuirigwo na ruthingo rwa mahiga mubango ria wambiriirio ni thirikari ya Hassan Joho na oho gwakwo keheri kangi ka endia miariro itemini ria kunyihia muhatikono. Tulitoa ahadi ya kwa zile soko zetu za retail ule period ya COVID tutafanya waiver, sio? Na mimi leo nimekuja hapa, kalamu ni hii, karatasi ni ile, tuna sign executive order hapa ya watu wote waiver yao iweze kufanyika. Na nimesema majina ya wale watakaopatiwa waiver ni wale tunajuana. Hatuwezi kupeana waiver kwa watu ambao hatuwajui ni nani, sio? Tunajuana ni nani, yale majina ndio watapatiwa waiver. Tumeelewana namna hiyo? Wale ambao hawataki tujuane, deni litazidi tu. Hakuna njia nyingine. Kwa wale tunajuana, tunajua mahali hii ni mtu fulani anafanya biashara yake, tunajua tunampatia new lease of life. Ya kuwa hakuna fedha zile za zamani ambazo zinazadaiwa, na ni ahadi nilichukua wakati wa kura. Mimi nilikuja hapa mkaniambia ya kuwa kuna tatizo hapa. Hata sasa hivi mnaona ya kuwa takataka tunanyorosha. Vijana tumewachukua tukawaajiri makazi katika kusaidia mambo haya. Nilikuja hapa mkaniambia kwa hii soko hamwezi kufanya kazi kwa sababu inavuja. Tumerekebisha tayari hiyo kuvuja. Tumewaekea ma CCTV katika soko yetu, mataa. Tumehakikisha ya kuwa katika maeneo ambayo uchumi unafaa kufanywa masaa 24 ni hapa katika soko ya Kongowea. Hii leo nimeanza kuzindua rasmi barabara ya Matopeni, ili magari sio lazima yawe na msongamano, kuwe na barabara nyingine ambayo inaweza kutumika. Tukitigana na ripoti iyo, atongoria kuma kaunti-ini ya Kirinyaga no mathiete na mbere na guteta kumana na kunyihio gwa kigina kia basari, makiuga mbeca iria mamukirite mwaka-ini uyu itigukorwo na uguni munene kuri arutwo na aciari. Matongoretio ni MCA wa Faragwe David Mathenge maugite mugaru na mwaka muhituku hindi iria maheanite ciringi 4,000 o kuri murutwo, mwaka uyu maheanite ciringi 1,000 na ona wadi-ini imwe MCAs maheanite 1,000 tu. Riu akiuria kigina giki gikorwo gikiongererwo makiria. Mathenge aritio hindi ya kuheana kigina giki ari mwena wa Kiamwathi. Haya, twende 1 2 3 sawa sawa. Na mwaji mwanangu ngekuro bewa igere kana ne inya ungekwa MCA wanyura mwatomire kuthia ti milioni inya ucio ni abe milioni no niyo ndirende 10 kyogo na mbeto mugwanja ndirendeganira ndirenda mwaka mukumbasa rira ndirabeana bare bandiketo 7.4 million bandiko milioni 10 cia bara na ma MCA mange makirinyaga mamenye mungirumirira Mathenge na munyitana na Mathenge mwitiria andu manyu milioni 10 tukabeo milioni 200 tondu budget twina 7.4 billion
ndungenjira ati minjira bilioni mugwanja na ngiri magana ucoka tupe milioni o igana rimwe ati ni ciari monde makirinyaga tupe milioni 200 Kirinyaga County kila ward pe milioni 10 ya basari na niguo andu amonde tukamabe mundu ciringi ngiri 5 matware cukuru na kempi wa methere 3 nake muciari ethe ngiri 2 mwana ni athoma mwaka na ninde ko gwandu ani makanjokia mita monde ara makenda yes kyogu twena kare kwandu mabaragwe mwaka moku twandikiro milioni eko na nine kanda thigwetie ndina thimbara no ngekwa nombe tuborere no kwa ni mai mitu mathiba na makiringa matumaga moneke takatu tu mangendu kana ndwe no kamwana kabaragwete kangendu na nikega na nikyo gacoka gwene andu maitu no kamwana kira karenda no milioni 10 cia mbasa. Maafitha a borithi kuma mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu ni maikitie ngono andu 6 na guthukangia rita 2,600 cia njohi cia ibango iria ikoretwo igithondekerwo rũĩ-inĩ rwa Kamete. Kuringana na komanda wa borithi sub-county-ini ya Ruiru, 6 aya magakinywo igoti-inĩ kiumia giukite na thitango ya guthondeka njohi. Njikirire mukana. Yeah. The illicit brews to make it more sweeter. I warn members of the public, these are the things that I used to prepare the illicit brews. Na watu wanatengenezea pombe haramu. Tumefuatilia na tukafika mpaka kwa mto. Tumepata pombe kiasi ya lita 2,600 ile ambayo tumemwaga na kuharibu ile idhaa ya kutengeneza hiyo chang'aa. Ni mahali pachafu sana, na ile vitu ambayo inatumika kutengeneza hiyo chang'aa ni vitu hata inaweza sababisha madhara kubwa sana kwa wananchi. Ni vita ambayo tumeanzisha na tumeamua kuwafuata mahali popote watakimbilia. Hii chang'aa inatengenezewa hapa, alafu inauzwa sehemu za Kidhurai na sehemu za Ruiru. Tumeshika watu 6 ambao watashtakiwa. Riboti iyo kuma mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu nio tugutiriha nayo mohoro maitu miaraho ino ya umuthi no tugithii na mbere na gukwenjera maingi maria tugukorwo tugikuihurira ona cianda thaa imwe mohoro matura-ini na mutamburuko-ini wa mohoro thaa 3 cia hwaini. Thii na mbere na kwirorera ceceni ya Kameme TV hamwe na tabarira iria cikurumirira. Tugagicokia ngatho niwe gukorwo nyitanire na ithuĩ tugagikwendithiria miaraho na miarahuko miega. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuma na wagaki wa Muthoni mwathiriri witu na njira ya ciiko. Ngai wa moyo akwendia kurathime gia na muthenya muhoreru. Kameme TV muthegi wa ruriri.